Na khensa ku va mpfuleli channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Ni la ku vulavula hi leyi. Xana Mhanuhulu na Mhanintsongo va nghenelana etikamareni ta vona na? Kumbe xana va nghenelana eswitandini swa vona na? Or va nghenelana etindlwini ta vona na? Laha ni vulavula hi mani? Hi vanhu lava va nga tekiwa hi nuna wun'we, lava hi vitanaka yini? Vakatukuluxi yini hi Xitsonga. Hi leswi sweswiwani Mhanuhulu va na muti wa vona a kwihi? Ka N'wamatatana. Mhanintsongo va na muti wa vona kwihi? Ka Bungeni. Vanhu lavaya va ya pfuxelana, loko va pfuxelana wun'wani loko a pfuxela wun'wani i fika a tshama kwihi? Egedeni, a nga ngheni endzeni ka jarata. Loko ku ri ke ni i fambe na mukhalabye kumbe mukhalabye n'hweti leyi va hala ka yindlu leyitsongo, i famba na vona ka yindlu leyikulu, va ta fika va tshama kwihi? Loyi wa n'wansati ta tshama kwihi? Egedeni, ivi ku nghena mukhalabye ntsena. Ivi lava va ta va fika va tshinela gedeni ku fika ku tshamiwa hansi, ku buriwa, ku tekiwa mabulu tanihi hi Mhanuhulu na Mhanintsongo. Mukhalabye va ri kwihi? Endzeni ka jarata. Ivi ku swekiwa swakudya, swi tisiwa swakudya, va fika va nyikiwa va dya va ri kwihi? Egedeni. Kumbe ku va ku vulavuriwa na vomakhelwana, ivi vomakhelwana va endla yini? Va va tisela swakudya ku dyiwa. Ku ya dyeriwa kwihi? Ka makhelwana. Ku va kha ku endliwa yini? Ku papalatiwa swiyila swo karhi swa Xitsonga hikuva va ri swa yila. Na loko ku ri ke ni hi le jarateni rin'we, Mhanuhulu va na yindlu ya vona hala na Mhanintsongo va na yindlu ya vona hala, a va ngheni endzeni ka yindlu liya. Va fika va yima kwihi? Enyangweni. Kumbe va fika va tshama kwihi? Kwalaha tlhelo ka nyangwa. Loko ku ri ke ni wun'we wa vona ka lava vambirhi wa vabya, ivi ku swekiwa swakudya. Loko ku swekiwa swakudya va nyikiwa va dya. Kumbe ku rhumiwa n'wana a fika a nghenisa swakudya laha, ivi loko ku ri ni Mhanintsongo va vabyaka va dya swakudya leswi, or Mhanuhulu va vabya ivi va dya swakudya leswi, va tshunela kwihi? Enyangweni, va tshama va bula tanihi hi vakatukuluxi. Hi leswi mukhalabye va lava yini? Va lava nhlengeletano. Va lava ku yini? Va lava ku tshama na vavasati va vona ehansi va endla yini? Ku tiyisiwa yini? Ku tiyisiwa muti, ku tiyisiwa rirhandzu ra Mhanuhulu na Mhanintsongo na mukhalabye. Loko ku ri ke ni ku na yindlu kwala xikarhi ka jarata, va ta fika va tshama kwalaya na mukhalabye wa vona, ku lunghisiwa timhaka ta muti, ivi swi va kahle. Na loko ku ri na nkosi, va endla yini? Mhanuhulu va ta fika va tshama egedeni. Loko ku ri ke ku love n'wana wa Mhanintsongo, n'wana wa vona, a ni yini i n'wana wa vona, ku love n'wana wa vona, va ta fika va tshama egedeni. Loko va tshama gedeni ku endliwa service, ku endliwa mihlolo leyi hinkwayo, va endla yini? Va ta va ri kwala gedeni. Ivi loko ku yiwa masirheni va famba na vona va ya lahla mani? Va ya lahla n'wana wa vona. Loko va vuya va fika va helela egedeni, va nyikiwa swakudya, ku xewetaniwa, va endla va famba va ya kaya. Na loko swi endleke kwihi? Na le ka Mhanintsongo swi tano hi Xitsonga hikuva swa yila. Wun'wani ta ku yini? Okay, hi tifoyini ke. Na loko ku ri ke ni tifoyini ti ri kona va pfuxelana. Na loko ku ri ke ni wun'wani i vabya a ye xibedhlele, va ya xibedhlele because a hi le ndzeni ka majarata ya vona, a hi le ka switandi swa vona. Loko va fika xibedhlele va fika va tshama hansi va pfuxela wun'wana, loko wun'we wa vona ka lava vambirhi a vabya. A hi yeneni ka ya minkosi, ku love mani? Ku love mukhalabye. Loko ku love mukhalabye hi swi endlisa ku yini? Mukhalabye i le ka Mhanuhulu, nkosi u khomeriwe ka Mhanuhulu. Mhanintsongo va ya, loko va ya va fika va endla van'wanyana va ta fika va veka egedeni, kumbe va fika va va nghenisa ejarateni. Before va va nghenisa ejarateni, a ni mukhalabye ku na mihivahivani yo karhi ya xintu yi endliwaka. Mi ni twisisa kahle? Ku na swilo swo karhi swa xintu leswi va swi endlaka vakhalabya na vakhegula ku okay, ku love mukhalabye wa vona vanhu lava vambirhi, a hi endleni so ku lowun'wana a nghena. Mara loko a nghena laha i nghena for siku lero, loko a lahla mukhalabye na loko ku ta hluvuriwa, va ta twanana ku okay, nkosi hi ta wu endlela hala kumbe hi hluvulela hala loko fika nkarhi wo hluvula. Se hi Xitsonga swa yini? Swa yila ku va yini? Mhanuhulu na Mhanintsongo va nghenelana etikamareni or etindlwini or eswitandini swa vona, hi va vula yini? Vakatukuluxi. Na khensa ku va mpfuleli channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe channel yi kota ku kula. Danke.